kupoteza maisha yao. Mimi nataka kwa wazazi na kwa jamii na kwa kila mtu, nataka niseme pole. Family no makiuga ithenya riria riatigwo ni atandatu aya itingithingikika kuona marari na itemi nene maranyitagirira thiini wa family no. Hindi ya igongona riria atongoria aikiro ngurani ni marahinyiriirie thirikari gwika mituki na kwambiriria waki wa barabara yarirwo ni guthii Mau Summit niguo kuhukia mitino mingi iria ikoretwo ikihanika barabara-ini no. Hii Rironi Mau Summit sababu imesemwa mara mingi. Tunataka hiyo barabara ipanuliwe iwe lane 10 ndio watu wawache kuovertake gari wanagongana wakiovertake. Hiyo barabara ndio itasaidia upande huu. Sababu barabara ni kidogo, magari ni mengi. Tunangojea serikali na imesema inataka kupanua hii barabara kutoka Rironi mpaka Mau Summit. Kama hii barabara inapanuliwa, sisi tutashukuru Mungu kwa sababu accident nyingi ni za head on collision. Na mnajua what happened kwa hii. Kwa hivyo mimi nasema asante. Oho anyitite mi sector-ini ya ukui ni mokeire ministry ya ukui ni kuregeria mawatho maria magathikitwo ma barabara kiuria gikiyumiria kia no wagondereire wira-ini wake na mawatho maya makiregerio. Wakati COVID ilitokea, serikali ilikimbia sana kwa sababu walikuwa wanapata pesa kutoka nje. Wakati kuna campaign za malaria, tunaona serikali inakimbia sana kwa sababu wanapata usaidizi kutoka nje. Lakini kwa sababu hakuna pesa inakuja ya road safety, hata president is not worried about it. Watu hawezi kuwa ni watu wako wanakufa hivyo hata hatujasikia sauti yako. Riu ni moritie thirikari gucokereria mawatho ma barabara maria magathikitwo kuona ni mateithagiriria hari kunyihia mitino ya barabara. Gari irathie na muhatikano. Ta riu rori uyu oragiria andu acio othe ri. Dereva ameikirie mahiga iguru akiona ni kumuraga. Akimiroria kuria kwari na Nissan. Igiokerite andu 18. Rwenda kuga atiriri policy cia barabara citu ri ni nyingi muno. Thirikari no nginya embrace digital element on our roads. Ako ni kamera ta riu ukiuma kenungire oikorokete oguo ri gutire dereva ekeragia ite. Ako ni njire o muthiagira niki to twina kamera. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV kuma gicigo mbunge kia Gilgil County ya Naikuru gitagwo Wanjeri wa Kariuki. Na riu uria urari minister wa wira wa muingi Justin Muturi rugite muturire wake wi hatikaine thutha wa kwehererio arangiri ake. Akiaria na andiki ya mohoro, Muturi ni arehereirio arangiri ake eri hwaini wa ira aria mabatie gukorwo makimurangira ruri maya magithiaga na mbere. Minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen augite Muturi aya gukorwo ni arangi wira ta minister wa uruti wira wa muingi hakuhi ciumia igiri hituku. Justin Muturi ni akoretwo akiriirie moruru make kuri President William Ruto gikiarikio hihi gitumi gia gutunyukithio arangiri ake eri aria augite arehereirio hwaini wa ira. The action from government has been the immediate withdrawal of my security, which happened last evening. My security personnel were instructed not to report on duty on the basis that, as they told me, that I'm fighting the government. Muturi ugite aragiria ya eri maramenyithirio matikaro kibira kumurangira umuthi rucine gikiari kihoto giake gigatifa thutha wake gukorwo anatungata ta speaker wa bunge ya bururi. One of the benefits that they enjoy is that of security. Where if it was meant to intimidate me, I'm sorry, I cannot be intimidated by such an act. They have dialed another wrong number. Yet another wrong number dialed, because I mean, we know it. The courts have already expressed themselves on this issue of benefits to retired state officers in the past. Nona gukiriguo Muturi ni akinyiririe ndekwenyenyio kana kuguoyohio akiuga no eguthie na mbere kuruta thirikari ya Kenya Kwanza mahitia. What I have raised, if it has annoyed anybody, then they have gone the wrong route. It was not meant to annoy. It was meant to correct, to help them correct themselves. Have some soul searching. Is what we are doing good for the country? I don't think whether there is anything that can be done to redeem William Ruto. I think he has such affinity to corruption that it is very difficult
He doesn't understand it. In fact, when he talks about the word corruption, I think it's just a byword. For him, he never means it. I don't think whether he understands what it means. Muturi onekanire kwambiriria kuranwo na Ruto thutha wa mirurungano ya Gen Z na ciiko cia unyitani migwate iria ciarumirire, akiuga Murio ni umwe wa aria manyititwo migwate. Na thutha wa gufutwa wira ta minister wa uruti wira wa muingi, Muturi ni erega kuga Ruto ti mwagiriru gutongoria bururi, na oho akimukuruhania na ungumania wa mabilioni ma mbeca tabarira-ini itiganite. Twambe tuhugukire ciigie ugima wa mwiri. Andu 6 nio makuite guothe bururi-ini kurumirira na mututhuko wa murimu wa kuharwo gatema, nayo namba ya aria monekanite na murimu uyu ikirugamira 97. Kaunti 3 iria ni hamwe na kaunti ya Nairobi, Migori, Udumwe na Kisumu nicio igumirwo, na kuringana na ministry ya ugima wa mwiri, mitaratara mikinyaniru ni yarirwo ya kurigiriria gutherema makiria kwa murimu uyu. Guku naguo muingi uritio kuiga utheru wa kuigana. Wambui wa Njuguna na riboti makiria. Kurumirira gututhuka kwa murimu wa kuharwo gatema, andu 6 ni matoretio ni maruru maguo na magakua. Riboti iria ikiritwo mukonde ni ministry ya ugima wa mwiri. Gatagati-ini ka acio 6, 4 ni akuma kaunti-ini ya Kisumu, umwe kuma kaunti-ini ya Nairobi na ungi umwe kuma kaunti-ini ya Migori. Gukinyiria riu namba ya aria mandikithitio gukorwo magumirwo ni murimu uyu irugameire andu 97 na kaunti ya Migori niyo igumirwo makiria, amu yandikithitie riboti cia andu 53, kaunti ya Kisumu ikirumirira na riboti cia andu 32, nayo kaunti ya Nairobi ikiandikithia riboti ya andu 12. Kuria ningi icigo iria igumirwo makiria kaunti-ini ya Nairobi ni hamwe na gicigo gia Kasarani, Embakasi, Roysambu, Kibra, Udumwe na Dagoretti South. Maya magithiaga na mbere, ateithiriria a arigitani kaunti-ini ya Nairobi ni moritie ministry ya ugima wa mwiri kumahura njeki na indo cia guteithiriria gukinyaniria motungata ma urigiti kuri aria magumirwo ni murimu uyu, o hamwe na guthomithia muingi njira cia kwirigiriria. Serikali hajatupea gumboots, hatuna raincoats. Kuna vitu tulipewa tu zile za kids za kutumia at least, yani zile ni first aid. Lakini sasa vitu kama gumboots na raincoats hizo hatuna. Mitaro bado siwa line inapita katikati ya manyumba, hakuna vile tutaweza kucontrol. Tunaomba serikali yetu tafadhali. Dalili cia murimu uyu ni hamwe na kuharwo, kuhiuha mwiri, guturwo ni nda, guturwo ni marungo na guturwo ni mutwe. Ataramu a ugima wa mwiri makiuria mundu uri na imwe cia dalili ici gwikinyia thibitari niguo athurimwo. Nikaanza kukua na ile blackout, naona kizunguzungu hiyo, ukisimama kidogo unafeel ni kama inakukujia. So after some days hiyo nikaanza kuhara, so that is 2 weeks ago. Nikaanza kuhara, so nimekuwa nikihara sana. Yani murimu wa kuharwo gatema ucungagiririo ni uhuthiri wa mai matukanite na giko, na muingi ni uhoetwo gutigirira mai maria marahuthira ni matheru niguo kurigiriria kunyitwo ni murimu uyu. Tuna mahali pasuri dumping, mahali wakirogota takataka yote. Hata mkiangalia hapa ni dumping imefanywa, na wamefanya dumping na sewage, mfue kinyesa ina block, inaingia inalipuka kila mahali hapa. Inawezekana serikali watuongeze dawa zingine za maji, at least sasa tu boost kidogo, na watu wetu wakae wakiwa mahali penye wakiwa wanakunywa maji safi. Ona kuri uguo ministry ya ugima wa mwiri yugite ni yarire mitaratara mikinyaniru ya kurigiriria gutherema kwa murimu uyu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Reke tũhũmũke oro hanini riboti makĩria wona twacokereria. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV.